Tingi bese so finalize. Yeah. No pressure for. Njengoba kuhlezi uthi wena ngene nama stage kodwa ungena njalo uphethe mic stage wena. Ngiyamlimaza lento yokuthi uMaskandi agamanxe kakhulu ngoba la kuMaskandi imini ngiphethe la. Phezulu. Ibaluleke kakhulu indaba yokucula bukhoma leyo ngoba iyona into etshengisa ithalente lomuntu lijoba linjalo leyo kumama impela ulingisele iCD yakho leyo nto leyo irecorded as corruption kwamanye abaso irecorded as corruption yabona iyafana nje no DJ lo usandla ekhukhwini akacule akanjani uvela athenga ingoma bese de yakhe bese lokhet ethi ngizana sodwa leyo nto leyo nje into efa ivalo nje leyo corruption yonke leyo nto leyo Ngangasho mina ukuthi sakhe ayo actor lapha phambi kwabantu, you understand? Suku imbongolo engakwazi ucula bese siyongena ezitudio ngoba unemali yestudio uyamuzwa umuntu ma ecula omunye umuntu mayesebingelela omunye umuntu uyabona leli ibhimbi Makuthiwa umculi into ebalekile imic yes ayingasali isiginci singamane sisale ngoba kwisiginci uyakhona even ukuqasha uyakhumbula nje kwakukhona bamaqhude besebenza ngesiginci kuphela. That means khona abantu abasebenza nje ngesiginci kuphela omunye asebenza ukuba yiproducer kuphela wena ngoba ugcokanga urate as umculi eAmerica nje awungeni ayenziwe lethu imiming inhlobo into izibe ingcono lento ibizwa kuthiwa ibacktrack where you have ama-backings on a packaged yabona bese kuzoba nani wena ucule bukhoma yabona nesiginci ngisho ukuthi sibalekile vele uMaskandi ngesiginci njengoba kuthiwa ngoMaskandi nje yingoba babethi mabehamba amabanga amade obaba omkhulu bethu bekwazi ukuthatha igitara bechitha isizungu behambe beshaya igitara bahambe becula kuze indlela ingabasindi bengakhathali kalula babethi babenqamula eindaweni zasemaplazini ko Vryheid lapho kugcwele khona amabhunu ebuza amabhunu ukuthi hawu laba bantu abacula kahle kangaka is this music and kwasho ukuthi ke lesizakithi kasazi isibhunu nesilungu futhi kasisazi sathi hawu seshila umlungu singoMaskandi Ndotunga kusatumile lotitoki njengoba kuhlezi uthi wena ngesingene nama kodwa ungena njalo uphethe mic stage wena ngikubone benginawe ngabuza ngathi lo muntu wagoloza but now wonke ama-performance wakhe ngilongu wabona uphethe mic esandleni nesiginci lesakhuluma ngaso akasiphethe uBig Zulu uMaskandi kuqala nje lokho uyibhinqa ukhulele erenke kudlalwa kakhulu umculo wamabhinqa eke umculo omnandi waphila impilo yasemakhaya wayeseyibiza ke ngenkabi uZulu uyayishaya hip hop bese bengathi futhi ucula noMaskandi phakathi uyabona leyo nto leyo iyagcina uthothi yamlimaza although noma mina ngimkhonzile ngenankinga mina ngenza nje naye ngazo yabo mangingena ngisho ngakuthiwa kiphi show
ukulungiselela iphutha le mic ukuthi yini mina ngingavumi cha ngiphika ngenza nje mangingena manje ngikhumbula ukuba ngikhuluma manqinqeza ngiphosa ke stage ngingena ngisiphethe uyabona mangisavayise izandla so ngisiphethe lapho ngirepresent uMaskandi ukuthi sengifikile manje umsho venkaba abanikana ngiyabona nanto khona sisigeni sami ngiyabona uMaskandi mina noma bade bengena uJumbo abade ngene bani kodwa umehluko ukuthi manje sengena uMaskandi nasigeni sami bese ngisinikeza amajogo ahlala eswenkile ngapha ngemuva ngisibambise lelodwa ijogo bese ngingena ke mic-ini ngiyayishintsha into yakhona so hey right intro leyo kungena